Ngixolele ke manje unibona ngichofa ke kuyinhlobo entsha nami inkosi enginikeze yona yokusebenza yefoni. Kodwa ngithanda ukusho ukuthi lento yokuthi kunokudla eningakudli ngoba kuthiwe cha bazalwana akukho la ezweni. Yebo ngale kukhulunyiwe ngezilwane ingulube ezingadliwa yiqiniso angiphiki. Kodwa nasifika la kuyashintsha. Kuthiwa kusesihlaheni asidle singabi nankinga kodwa sizokufunda noma ngemikhosi yonke imikhosi egcinwayo ngiyacela bazalwane ngabibikho umuntu osibeka icala lokuthi khona umkhosi esiwenzayo khona umkhosi singabe mina nje ngugubha umkhosi wephasika kodwa siyaba nomhlangano ngephasika asiyanga lapha ngomhlangano wephasika ukuyoshwa amazwi ayisikhombisa siwasha amazwi ayisikhombisa thini ukuthi wathi selenga wathi baba ngiyobeka umphefemulo wami ezandleni zakho hayi bazalwane ukuthi waqebesa ikhanda waseyafa hayi singayanga ukwenza leyo nto thina sithola ithuba ngalelo holiday lokubuthana ngoba lithe inkosi ningakiyeki kube umkhuba wenu njengabanye ukuhlangana ngoba kuvuselela ukukholwa kuqinisa abanye ekukholweni mawuhlangana nabazalwane yilokho esuke sikubuthanele thina soke singayanga ngokwenza amavesi emarastation ukuthi unyaka nonyaka nidlala inganekwane eyodwa wena ozoshizwe lika5 wathi baba bathethelele njengoba ungathetheleli nje xoxa inganekwane hayi salana sishinto esezwini njengoba izwi likaNkuluNkulu lishilo iyona into esibhizi ngayo kuphela bazalwane so ke nemkhosi manibona singayigubhi yonke lemkhosi enishoyo ninibalayo umkhosi wani obajuda asigubhi umkhosi la ngoba litizile lenkosi ngabikho umuntu osibeka icala ngalokho noma ukwethwasa kwenyanga khona abanye makuzoqala inyanga bathi isabatha lenyanga yebo likhona libhaliwe nalo kodwa asigubhi akekho mela sibeke icala sikhululekile ungayigubhi leyo nto noma nina ningakhathazeka thina sikhululekile lokho kuyisithunzi nje salokho bekuzakuza lezo into zenze sabathe enikhala ngazo kwakuyisithunzi sente izofika asibheke ukuthi kwakuzofikani kepha umzimba ngokaKristu umzimba lo sesunika uKristu asunika isabatha sunikela kuJesu sunikele kuye uKristu empilweni zethu mangabe komuntu onamuka umvuzo wena othanda ukuzenza othobile ekhonza ingelosi ephika ngemibono yakhe lembono yena enigcwalisayo egcwele koma TikTok koma YouTube bazalwane asihambe ngembono yabantu na indaba la ilele khona na umbhalo ngiyaqinisa kubazalwane ukuthi njengoba umbhalo lotshiwe ayikho enye into esidingayo sidinga umbhalo bese sicela umoya ingcwele awucacise ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama engabambeleli kuyo inhloko okungayo umzimba wonke usizwa uhlanganiswe amalunga nemizimba ngokukhula kwaNkuluNkulu uma nifile kanye noKristu nakhululwe esifundisweni zokucathula zezwe uma umuntu efile kanye noKristu ukhululiwe phela kulezi izifundo zokucathula zabantwana zokuthi ungayithinta into eshisayo ungadli lokhu kuyashisa namhlanje uyigezela ukesabatheni njengokugeza ngamanzi ashisayo njengokugeza ngamanzi ashisayo wayesabatheni ugeze ngamanzi ashisayo wena wayesabatheni izifundiso zokucathula zezwe yini ukuba kungathi nisaphila ngokwezwe nithobele izifundiso zokuthi ungaphathi uyabona utshela ukuthi hayi ungakuthinti lo isabatha ungakuphathi ngesandla ngoba uzoyisabatha namhlanje cha bobo ungezwa ngolimi ungathinti hayi ungayithinti into eshisayo ngolimi lakho ungayifaka emlonyeni ungathinti izifundiso zokucathula ngiyanibingelela nonke nina bezifundo zokucathula izifundo zodado
zodado yabona kusho iBhayibheli izifundo zokucathula yekelani lezi zifundo zokucathula ezabantwana akuzona ezabantwana bakaNkuluNkulu abantwana bakaNkuluNkulu abaphili ngale zifundiso zokucathula zeingane izifundiso zobuntwana lezi phumani kuzona phumani fundo zokucathula okuphela konke ngokudliwa yonke lento enilona ikhalela nithi angizokudla sekubani kodwa kusala uzokudla khona sekupholile kodwa njani uzokudla okuphela nje ukuthi yonke lento idliwe kade niloni bani kuyabanda kuyashisa ngizobuya ngikudle kodwa kusala kuphela ngokudliwa yonke lento yini ngokweziyalezo nezifundiso zabantu ngokweziyalezo nezifundiso zabantu igcina idliwe yonke lento iphele iziyalezweni zabantu ngoba abantu abakhuluma yonke lento ezinegama lokuhlakanipha kambe ngokuzikhethela inkonzo nangokuzithoba nangokuhlupha umzimba akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama yazi ngisho ungahlala ungadli kudla okubandayo okushisayo hayi thina sikudla okushisayo kodwa ubufebe ugijima nabo akube nankinga ukuthi ukudla bekubanda ufika lapho uyokwenza lento yoyenza ubuya la ubuya khona ubuqili bungaphumile buqhubeke so what's the use yokuthi uyigqilazi ungadli abanye abayidla inyama asidli inyama wathi umprofeti kaNkuluNkulu singayidli ayilunga bazalwa dlanini inyama ngicela ukunifundela dlanini inyama dlanini inyama Genesis chapter 11 cela ukunifundela dlanini inyama yikho lento ngiyaxolisa cela ukubuyela emuva kancane chapter 9 verse 3 zonke izilwane eziphilayo ziyakuba ngokudla kwenu zonke izilwane eziphilayo ziyokuba ngokudla kwenu njoba wena ungayidli inyama uthi angidli inyama bathi lapha esifundisweni ngaphandle ke makuyilento ebhalwe njengophaphami isifundo sophaphama amaphepha okuyikhandela inkolo nje elulanyana yokubhalwa emaphepheni uma ukholwa lenkolo phela yophaphama usuke ukholwa inkolo yamavesi le abayihlanganisela wona ukuthi sodla nezingulube sodla namabhubesi ngeke siye esihogweni asiye ezulwini kuzohamba 144 izifundiso zokucathula zobungani ufundiso uphaphama angithi umuntu owabhala uphaphama yilo baba lo omsungulo wamalelibandla ekuthiwa amalokhuzana ama-watchtower ilento ofakazi bakaJehova Jehovah's Witness waqala ke lento kugayo ophaphama-ke kuthiwa uma ugayo ophaphama ezulwini ungcwele uma ungakaze uhlangane nendoda kusho ukuthi nezintombi lezi ezihamba umhlanga ngoba ziyazi indoda nazo zingcwele zizombona uNkulunkulu ifundiswayo zokucathula zobungane ngiyayinika yonke kube njengemifino elihlaza uthi ngiyanika ibe njengemifino nizoyidlela nje inyama yiyo sigamule enyameni sidla kepha inyama okukuyo umphefumulo wayo kungukuthi igazi layo anikuyidla inyama enegazi nalidla igazi kuyashiwo ukuthi lithululelwe phansi kodwa eleni igazi okukulo umphefumulo wenu ngiyakulibiza kuzo zonke izilwane ngiyakulibiza nakubo bonke abantu ngiyakubiza umphefumulo wabo omunye esandleni somuntu ochitha igazi lomuntu igazi lakhe liyakuchithwa ngabantu ngokuba uNkulunkulu esho njalo kepha zalani nina nande nithume emhlabeni nivame kuwo so igazi siyalichitha ngoba asilidli igazi naze nafa indlala ningayidli inyama nifuneni kwisifundiso esikhohlisayo esidukisayo ungadli siyasutha ke dini inyama futhi ayivimnandi dadi yona embuzi yona esikapho yona enkomo yona engulube kukhona nje abangayidli ke ingulube ababhubhayo abasazophawula la awukholwa udla ingulube unamadimoni yeni
njengoba wena unamadimoni ingane yakhe isangana ungayidli ingulube. Mina ngiyayidla ingulube kodwa ngihamba noNkulunkulu. Mina ngidla ingulube ngibeka izandla kwabagulayo basinde ngidla ingulube. Wena uphethwe ushukela, wena une-BP kodwa uyidla ingulube.